Hello, and welcome back to the ministry gifts. Fatalofa atu ia malitato mta upu Meaalofa mo Galuega. I wanted to remind you about your reading assignment, that is the pastoral epistles. Te famanato tu ia te oi ia lau homework faitau fo ilea mai Tusi Faifeau la aiti nei. And that'll be 1st and 2nd Timothy plus Titus, 3 epistles. Ia mo male lua Timoteo ia mal Tusi Tito. So let's start today with, again, the office of pastor. Hallelujah. We've all been waiting for this one. Ia tato amata la le asol nei le official Faifeau tal tonu levan tato faatali le official lea. So the pastor is the keeper of the church. O Faifeau la o ia lea na te tausia le lotu. You know, Jesus calls us sheep. Ai vala e faingola Yesu tato tangata lotu o Mamoe. And actually being called a sheep is not a complimentary term. Do you know that? Ia ole Valaauga la tato o Mamoe ia le ni tala fu ina ia na silafia. A sheep has very limited eyesight. They can't see very far ahead of them. A faile te lo se me Mamoe o Mamoe le maula na vai e lata lava pu. You know, sometimes a sheep is just a little ways from the water, but they can't see the water. O le stemi o Mamoe ele o maula na le mela ia mal me ile vai. Ai le mafai e lana pula ona au ile mela ile vai. I think that's why the Lord says you have to walk by faith and not by sight. O talitono le sina mafu angan sau no ile tu o ta ona o savali ile fatu tu ile o le vai ngo mata. You know, God, Jesus is the great shepherd. Amen. O Yesu o yo Leoleo Mamoe le amen. And he has laid down his life for the sheep. That's in John 10. Liane la se fulu lo fai mai o ye tu ua I lalolo nola ono ana Mamoe. Another thing about sheep is sheep are creatures of habit. They do the same thing over and over. O lisi mei Mamoe o Mamoe o le lato masani o le fai o le mea lava le tasi le itaimi lava o le mea le tasi fai nei fai vitao fai lisiaso. They say that in Israel there's ancient paths that the sheep have walked down the same paths for thousands of years. O le tala mai Israelu ve mai pe ama le afe tausanga o tuanai o le ala lava le la na savalia e Mamoe le afe tausanga tuanai la lava e savalia I lava e Mamoe le taimi nei. And you know, when a sheep is walking, you know, very often they're just following what's in front of them, which is usually the back end of the sheep in front of them. O le Mamoe la a ona savali. O ngai pupu una na ai e pau ale me e muli e lan savali muli ta e lan savali o tu o le si Mamoe le mo I luma. So they tend to group up and they can be very stubborn. Yo le mafu angale na ya la ina o pe se kulupu ia mai fo itaimi e matua uluma lo I lava. So if you're going to be a shepherd, sometimes you have to be a little rough to get these sheep moving. Amen. Ya faila o se Leoleo Mamoe. Ye taimi e mena o mia fo ilo fa malolo ina ia fai ona nga mingoi le vai nga. You know, so the word translated in English, pastor, is actually the word shepherd in the Greek. Ile upu palani ole pastor po le Faifeau tato faingoina nei na faaliliuina mai le ngana e leni ile upu Leoleo Mamoe. And the pastor, you know, it's signified in our example of the 5 finger by the ring finger, or the finger that represents our commitment. Mantua fo el Faifeau ili tama lima len tato tala no ai le ole lima tu mama. Ole lima tu mama la e failoa mai ai le olanga tu winatu le olanga o foatu commitment. You know, they say the ring finger is connected directly to the feelings or the heart. I don't know if that's true. Ia te le lope mo ile tala na ufalongo ai ole lima tu mama I lo no sota inga malengang o maleloto. This thing, one thing I know is true. I travel all over the world and I talk to pastors. E tasi mea te whamaonia ili tala lea langa o tele atunu o lo langi o alu ili Valaauga lea li ima o tala noi Faifeau.
And just every pastor I meet, they tell me something like this. Faifeau umala o Falevaai o latou tala lava lea. They tell me that my people, the pastor says, my people, my sheep are the greatest in the world. I wouldn't want to be anywhere else. O tala lea faifeau fai mai te o tangata Mamoe o tangata pitosili nei lalangi. Ke rei lopo fesisi mea te fialu ye. So no matter if I go to if I'm in US, the pastors tell me that. If I go to Europe, they tell me that. If I go to India, they tell me the same thing. A walula po te e Amerika o tala na faifeau po te alu i Europa o tala na faifeau po te o foi India. Ia o le tala lava le tasi a faifeau. They say that their people are the best. Their church is the best. I'm like, oh, okay. Amen. E fai mai o tangata sili o la lotu ale lotu sili. Amen. I say, well, I believe you. Amen. A tasi ala tala e fai e tonu ia oi ko kongo ai la tala na. Amen. So, the local sheepfolds, each of the sheepfolds, the local group of sheep needs a shepherd. So se whaapotonga o se lafu Mamoe, so se whaapotonga la mani Mamoe, e mana o mia le Leoleo Mamoe. Let's look at Ephesians chapter 4, verse 11. Efeso e fāsu ma tasi. It says, he himself, and we're talking about Jesus, he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Na ia tuina mai fo'i nisi e whai ma apostolo, o isi fo'i e whai perfeta, o isi fo'i e folofola le tala lei, o isi fo'i e whai ma Leoleo Atua Maoaoina. So you notice in that verse it says some pastors and teachers, so it's like it's saying that every pastor should be able to teach, not every teacher is a pastor. A le leilo sila le foi upu lea. I mai ofisa uma o fai mai o nisi e fai ma apostolo, o nisi e fai perfeta. Ai o mai fai au mai fai a o fai mai o isi foi e fai ma Leoleo Atua Maoaoina. Pe folinga mai nga lue fatasi ofisa e lua fai au mai fai a o. Yes, so his job is to love the sheep, to care for the sheep, encourage the sheep, and feed the sheep. O nga luenga la le fai au e fai e alofa I Mamoe e avelona lona loto I Mamoe e whaamalosia Mamoe ia mai whawhanga Mamoe. Let's turn over to 1 Peter chapter 5. O mola Petero e lima. In verse 2. Ia mo Petero e lima ona I ele meo te mana o e whaali atu o fai upo e lua. It says, shepherd the flock of God. And this is Peter writing to pastors. Olo I ele tala whapea I o tau leo I le lafu Mamoe ale atua o tala o tusi lea Petero o ave fife au. He says, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by constraint, but willingly, and not for dishonest gain, but eagerly. Mai o tau leo I le lafu Mamoe ale atua o iate o tau, ia tausi I ai ma le loto, a e leo le whaataua ana wina, a wa aua fo'i ne I whaia ma le fia whai o loa a o le loto fia. Amen. Amen. So the message there is don't become a pastor for a salary. Become a pastor because you love the sheep. O le wheau o lo I tutono o le whai upuna, awana I whaia o e mawhai wheau, ono le tutongi e tutongi nai oe, a ia whaia o e mawhai wheau ona e te alofa, ia te tonu lava, ia o lo o soani ia le whasamoa, whamole lava. Among the fivefold ministry, the office that is most prominent and most needed is the pastor's office. Mai ofisa uma lava, ole ofisa uma lava e lima, o le whai wheau, o le ofisa pito sili lea, ona mana o mia I tutono le lotu. Jesus pointed this out in Matthew chapter 9. Let's go and look at that together. For every one teacher like myself, you need dozens of pastors. Amen. Yeah, pose pela fa inga mo po o le faia o ngai to atasi. O te mana o mia le afe maafe o vai. And for every one apostle that's going around starting works,
You need dozens of pastors to fill positions in those churches. Ia po o foi la apostolo fa sa o tu le afe o le ta seni o Faifeau o le pa Faifeau o le apostolo po feu te alu i ma mata le ngaluenga po le lotu te mana o mia fo ile te le o ni Faifeau. It's the most common, prevalent office, the one we're most familiar with. Ia ole ofisa pito sili lava ona mana o mia ole ofisa fo ile uta te le lo tato ilo. Okay, so let's look at Matthew chapter 9, verse 35. Mata yo iva tolu lima fo iu. Jesus went about all the cities and villages. We've talked about this before, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Intato tala no fo imo mo le mele nei fo ipo suma lima o fata amilo Yesu ai umam fa ai. Ua o ila to isu nako matala I tala leo le malo ua ia fa malo lo fo I mai mai tinga le nu. In verse 36 it says, and when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, for they were weary and they were scattered like sheep without a shepherd. Pe mai ua sila fia ia le moto tangata ona muti vale ai le olona alofa ia te ilato ua iloa ua ona ua la iloa ilato matu ulafo ina e peio Mamoe ele aiso lato leo. Amen. You know, people are sheep. Even people that aren't saved are sheep. So stangata lava ole Mamoe e o lava I tangata o ele faolaina o Mamoe. I guess we'd actually have to call them goats. You know, when they're born again, they become sheep. Amen. Pensile il tato Valaauina I lato oti se ivanga nau faolainga I ona faileo I lato Mamoe. And if you know anything about goats, they eat everything they're not supposed to eat and get into everything they're not supposed to get into. E sila fiese me winga I mea nei o oti. O oti e o solo I mea le tauna o iai. Toe ai ma mea umalava le tauna aia. So, you know, whether you're a goat or a sheep, you need a shepherd. Amen. So. Po ela se Mamoe po tel tonu ele ese oti. Ia ai mana o mia po le Mamoe po le oti e mana o mia lava le iai o leo. Verse 37 it said, and he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the workers are few. Therefore, ask the Lord, pray to the Lord of the harvest, that he would send out workers into his harvest. Pe tol sufitu tol valu fe mai ono fetalai atua I lea o ia I ono so e tele le saito he silseleina. A ole au whainga luenga e to titia. O lea, ia o tau ai o iatu I lea li e ana le saito e silseleina. Na ia Aoaoina mai e ia ni e ngalulue I lana saito e silseleina. Amen. Amen. Verse 38 is very significant, you know, because it says that only the Lord can thrust us out or push us out into our callings. Ole fai upe tol sumal valu esele ma oti po le mai o I ole le tulanga nei. Fe mai na o lea tua lava na te mawhai ona Aoaoina atu I tātou e ngalulue se selenga. And again, I believe that some of you, you know, God is talking to you right now about committing to serve him in this office. O te talitono fo ia ni sio I tātou o lo saunoa atu le tua ia te oele taimile nei e tu ina atu lo wola mo le ofisa lea. Pastor, I say it here, you know, it's an individual ministry. It expresses God's love one-to-one to people. O le Faifeau fo I ole ngaluenga o le ofisa e faito o tasi na te faali atu pe na te faailoa atu le alofa o le atua e winga I tangata taito o tasi. Amen. Let's go to John chapter 16, verse 27. Actually, Jesus started speaking about this in John 16, 26. You know, he's talking about how we as believers can have a relationship with the Father God. Myself, you know, my father, he died when I was 17 years old. You know, so I didn't have a whole lot of time with him, and he worked all the time. He was a banker in New York City.
And so he would get up early and get on the train and go all the way into the city and then work all day and then ride the train all the way back at night. Ia ala le tae au pō lava, ia alula i le train I o Galuega, ia tohe o mai I le fale I le pō I le train, pe a manava ia ua pungi safo. So I don't have very many memories of him. He wasn't around a lot. He just was kind of an absentee father. Ele tele la se taimi e fo ile e yai lo si o manga si o tama. Pe fo linga mai e yai lo tama, ai le o yai aso uma. So I'm not saying this so you'll feel sorry for me. I'm just telling you the story so you understand how the scripture speaks to me. O tele fai atu la ia te oe ina ia e whapea o talo whai. Ai le ai o te fai atu ia te oe ina ia e malamalama I le tala alo te tau whai e whai loa atu ia le mea le tupu I le upu I tala tusi Paia. Amen. You know, some people don't have fathers. Some people have abusive fathers. I didn't have any of that. O isi la tangata e le ia inta ma, o isi fo I tangata ia ita ma ao le saua le anga ia. Ai le o aula na. So I become a Christian at 20 years old, and you know, people are talking about the Father God, and you should talk to your father. Na ufa ola ina la luas fulo tau sanga, ano ufa alongo la e ei tangata tala noa fe mai o le atua le tama, o lo tama o le atua. And I was having trouble connecting to God as Father. I mean, I knew Jesus. Go ahead. Ai pe e ei la whaafita hauli a te au o le mamafutanga ma le atua o te iloa Yesu, And I knew the Holy Spirit. o te iloa fo ile ngang Paia. But the Father, you know, he was just out there somewhere. I just couldn't connect to him. Au le tama la, e pi mamao ase me o iai, pi ele matua ile mwhaia e au ono fiso ta iai. And then I saw this scripture, you know, John 16:27. It says, the Father himself loves you because you have loved me and have believed I came from God. Ona o maua le ole maule le Ioane le sfuru ono lo sufitu, o lo whapea mai. A wā e alofa mai lava le tamai a te otou, ina ua o tou alofa mai a te au, ma ua o tou talitonu o au nei ua o sau mai le atua. Amen. Amen. So one of the first times that I read that, you know, it just spoke to my heart. I just started crying, you know, like, you know, God really loves me. Ina ua o whaitau ala le maulea, na tau tala sao ale maule I lo loto maamata I lono utangi mo whapea, so le e alofa sao ale atua ia tea. The Father himself loves me. Ole o ia o tamai alofa ia tea. Now, I got that from scripture, but do you know that the pastor's office can communicate that to people? Na ulon mea na mai le upo le atua, ai te sila fia o le Faifeau po Leoleo Mamoe e mawhai ona ia whai ale mea na tangata. They can show a patient love. They can show love to people who have never felt love before. E mawhai ale Faifeau ona alofa I le tangata na tele I loa mo mo le mea ta o le alofa. Now, it's not all soft, but it's love. Amen. Amen. Ia ele so longa leile mea ia o le alofa. So let's look at the first word. There's actually three words that communicate to us about the pastor's office. The first one is shepherd. There's three words. E tolu ia upu. So there's three words that communicate to us about the pastor's office. This is the first one. E tolu la upu e whamatala ina ia I tātou, ia le ofisa le Faifeau, ia le upu mo mo nei. This first word is the word translated shepherd. It's in the Greek, it's the word poimen. Le upu nei o faaliliuina o le Leoleo Mamoe, I le ngana e leni o le upu poimen. Very good. And I don't know Greek either. So, so the verb is poimone. It means to feed the sheep or feed the flock. Ia le na, ia o le upu ngalue le na o le upu le poimen, o le upu poimoino, o le whangaina le o le lafu, o le whangaina le o le lafu. And so it's only found in Ephesians 4:11 in the English. E tasi lava le mau ai o le Efeso e fasu ma le tasi le ngana Peretania. And really it's what's called a transliteration. It's when a word is taken out of one language and taken directly into another language. I o le upule na transliteration, o le upule na e whamatalaina whaapea, o le faaliliuina mai leo se mea
mai lesinga ngana anga I lesinga ngana pe whaion whaapea o le faaliliu upu po le faaliliuina o le upu. Yeah, the first two English translations, the Tyndale and the Covendale, these translated poimen as shepherd. Ia o upu te telena e lua ia o isi o lo minga ese na o dictionary na o lo la famtalaina le upu poimen ile ngana Peretania o le upu Leoleo Mamoe. But later in the Geneva Bible, which is in the French part of Switzerland, Ia ila le lo minga nga ka o le Geneva o le tuspa ia le na Geneva, that's in the French part of Switzerland. ia ole lo minga le na mo le tuna ia Switzerlandi mafalani. Yeah, it translated the word pasteur. That's French for a shepherd. A pasteur is a shepherd in French. Ia le upu nga pasture ole whamatalaina na ole upu Leoleo Mamoe I le ngana falani. So again, it came down to us from Greek to French, and now we have an English word called pastor. Ia na saula le upu e amata mai lona whaaliuinga mai le ngana e leni o le upu falani. Le alau tatou whaongaina I lo le upu lea pastor po le Faifeau po le Leoleo Mamoe foi. But it means shepherd. It means the one who leads and feeds the sheep. A le winga o le upu lea o le tangata na te taitaina mawhawhanga Mamoe. And Paul, it conveys the idea of protecting the sheep and defending the sheep. Ia na te au mai ai le aikia lea o le galuega Leoleo Mamoe o le puipuia po o le whangaina matausia. Jesus said that the good shepherd lays down his life for the sheep. He fights for the sheep. Kala Yesu ve me Leoleo Mamoe o le tangata lea na te tuu I lalo lona ola po lona soifua mo Mamoe. And Jesus said that the hireling, the one that's just in it for the money, he runs away when the wolf comes. Ia fe maila ole koinga tangata la fuilele na o tupe ame tu lo e alu ngaluenga lea e o mai lo ia luko ia alu se lo maltu. The sheep are the wolves are coming, and that's why we've got to have a shepherd. Taimi nei o tatou va ai atu o lo iai lava luko e o mai tono lotu o le mea na e tāu ai lo tatou le iai o se tatou Leoleo Mamoe vi ia le li mo nai Faifeau. Amen. Amen. In Acts chapter 20, verse 29, Paul is speaking, and it's Paul is telling them. Ngaluenga luas fulu luas maleiva foi upo lo tau talai Paulo faapea. He's telling them, after my departure, Acts 20:29, after I leave you, savage wolves will come in among you, and they will not spare the flock. Olo sau noi faapea Paulo, fe mai Aoaoina nei, o I loa nei mea, pe ama vai ona o walu, e o mai ate o tou luko saua, o le whaasaoina le lafu Mamoe. Amen. So a true shepherd he's got the rod, and he's going to defend the sheep. O le Leoleo Mamoe la o ia le iaila na to o la ngaluenga foi le fai o Leoleo ino le Mamoe. Remember David, it talks about, David before he killed Goliath. Ia mantua ia tavita a o le ia fasiotia Goliata. He fought a lion and a bear to get the sheep away from it. Fe mai na ia tapeina tu lou le liona ma le ulosa ina ia fao ese mai le Mamoe mai ate laua. So he was very brave and very bold, but God delivered him. Amen. O le atua o io o tavita o io tangata lo to tele mal tangata toa ana faasaoina ele atua o ia. So let's talk about the primary job of a pastor is to feed the sheep. Tatou tala noa lai le ngaluenga mua le Faifeau o le whangaina leo Mamoe. Let's start in Ezekiel 34. Tatou amata mai la Tusi Ezekielu tolu. The prophet is writing about the shepherds of Israel, the ones who had oversight of the people of Israel. Lo tala noa ai la le profeta I le tangata o lo ia va aia tangata o Israel. This would be like the Levites, the ones that were in the full-time ministry in the days of Israel.
Pe fai ono fa pe to la wa vaenga ia le au salevi o tangata i lo nga lulu mo le tulanga Leoleoina le tu fo ile fa le nga o Israel. It says in verse 2, it says, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, Thus says the Lord to the shepherds, Woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flock? Mai le atali ia o le tangata ia e vavalo atu I Leoleo Mamoe o Israelu. Ina vavalo atu ia ma e fai atu ia te ilatou o Leoleo Mamoe lava. No, in verse 3. O whapea na whetalai mai o le li o Iova. O I tā lofa I Leoleo Mamoe o Israelu. O e whawhanga ia te ilatou lava. E le te tau ea I Leoleo Mamoe o na whawhanga ina o le lafu. Amen. In verse 3, he says the same thing. He says, you do not feed the flock. You're not doing your primary job. Fe mai la ia le foi upo tolu mai o tou a ai le ngao. Ma o tou ofu o le winga o na mea fe mai tou te le o whanga ina le lafu. In verse 4, the weak you have not strengthened. You have not healed those who are sick. You're not doing your fundamental ministry to the sheep. Il foi upo la e wha fe mai tou te le o wha amalosia e o vai vai. O tou le wha amalolo e o mai. O tou le fusia fo I le o ngau. O le ua tulia ma o tou le toe au maia. O le ua se o tou le sa ilia. A ua o tou pule wha amalosi ma wha sawa ia te ilatou. And the rest of this section is an indictment against them for what they were not doing that they were supposed to do. Ia le mau a toa lava na por pakarafa na o lo avatu ia tala e winga I mea le ausa le vi wa le whaia. So verse 14, it says, I will feed them in good pastures, and their folds shall be on high mountains of Israel. There they will lie down in a good fold, and I will feed them in rich pastures on the mountains of Israel. Il foi upula sumal fa mai o te whanga ia te ilatou I le ta anga le lei, e iai o latou loto ai maunga maua o Israelu, latou te ta oto ai I le loto a le lei, o le ta anga le lei foi e ai ai I latou I maunga o Israelu. Amen. Amen. In verse 15, this is great. He says, I will feed my flock and I will make them lie down. Fai mai lea foi upasulu lima o te whanga ina la ulafu, o au foi e ta oto ai I latou, o loo whetalai mai ai le alii o Iova. Amen. And it's very funny to watch the sheep. You know, the sheep are like, they're very big in the middle, and then they just have these little legs. So they're kind of top heavy. Ia e vava ai le il mamoe. Alo, la e ia mea leo o ni manava, tulo. Ainta mai vai a. So when a sheep is full, they just fall over. Pum, pum. Ai la ono le la el tele il manava il mamoe. A ola na matua ma onga le mamoe. Ele mfain savali. Ia e pakakusa ai lana. But a sheep will never lie down unless it is full and there is peace. Amen. O le olanga fo ila le mamoe, e le mawhai ona ta oto ila lo se ivanga na ua ma ona matumu, mawhile mu le lei. Amen. Let's go to Psalm 23. Salamo e lusu maltolu. You know, Jesus is our great shepherd. You know, the great shepherd of the sheep is Jesus. O Yesu o ia lo tatou leo mamoe le lei. So in Psalm 23, this is a classic. You know, we've all heard Psalm 23, I'm sure. No taltonu lava wa lau iloa le fai tatou te taulo toina salamo e lusu maltolu. It said, the Lord is my shepherd. I shall not want. Ma yo va o lo leo mamoe o ia e le aise mea o te mativa ai. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Na te avea o ili mea iai le vau mua o te ta oto ai na te ta itai au. I tawhatafa vai tafe le mu. He restores my soul and he leads me. Na te whaafo isia mai lo uanganga. And he leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Na te taitai a te au yala o le ami o tonu ona o lona suafa. So we see two things there. We see the feeding and the leading. O lo e sila ilai mea nei e lua I o le whangaina ma le taitaina.
Let's go also, we're going to just take some time here. Let's go to Jeremiah chapter 3. So ela lau tusi le Yeremia e tolu. In Jeremiah chapter 3, more about the pastors or what they're supposed to be doing. O le Yeremia e tolu o lo tau tala fo I whaifeau ma mea ma o latu tiute. Everyone needs a pastor. Ona e tātou te mana o mia uma lava Leoleo Mamoe, tātou te mana o mia se Leoleo Mamoe. Tell the person next to you, you need a pastor. Whail tangata nei o ia o tafa. Ia, mana o mia se whaifeau. Jeremiah chapter 3, verse 15. Yeremia e tolu, suma lima le whaiupu. I will give you pastors or shepherds according to my heart. Whai maile whaiupu suma lima o te avatu fo ia te o tau Leoleo Mamoe e te tau ma lo uloto la tau te whawhanga. A pastor from God that has his heart is a gift from him. Ole whaifeau mai le atua, ole Meaalofa mai a te ia. A pastor is a gift. These are the ministry gifts. Ole whaifeau la ole Meaalofa. Amantua whai ole tātou mta upo Meaalofa. O fisa ia lima ole Meaalofa. One of the greatest gifts you'll ever have is when a pastor takes interest in your life. Ole si lea Meaalofa sili lo o langa. Ole iai leo se whaifeau e whaia nga luenga I lo o langa. I'll give you pastors who have my heart for you, who have that love for you that I have. Ole au avatua ia te oe ia whaifeau e iei o lātou loto ia te oe pe ona iai ia te a. So what are those pastors going to do? Take you out for coffee every day? No. Ole almea whaifeau na e whaia te oe. Whaifeau na e avea oe ingu kofi asa uma. Le ai. No, they're going to feed you with knowledge and understanding of his word. Le ai o mea whaifeau e whai o le whangaina leo oe le malamalama anga ma le poto mai le upo le atua. And let's read verse 16. It shall come to pass when you are multiplied and increased in the land, says the Lord. Il whai upo e suma le ono mai a o ina whaato o te le ina o tou, ma whaaulu o la ina I le nuu ia ono po, ona feta lai mai ai, o loo feta lai mai ai ova. You see, if you're in a church that God has a real pastor, you will multiply and increase. A whai e te iei te tonu o se lotu na tuina e le atua. O le a whaatele ina oe, ma tupu, ma whaaulu o la ina. You know, a lot of people, the reason they're not increasing, and I'm talking finance in every area of their life, O tele o isangata e wālanga le tutupu I area ia o mea tau tupe ma isi vaenga o lo wōlanga. the reason they're not increasing is they're not in a fold. They're not with a pastor. They're not in a church. Le mafuanga e ala I ona e le manuia I vaenga na. O ngai ke le o iai te tono le lotu. E le o iai se tangata e leo ina oe. E le o iai so Leoleo Mamoe. Amen. Look at Jeremiah 23:4. Jeremiah 23:4. Yeremia lua suma le tolu e whawha iupu. Jeremiah 23:4. It says, I'll set up shepherds, pastors over you who will feed you, and the sheep shall fear no more, nor be dismayed, nor shall they be lacking. Mai o te tō fia fo'i mo I lātou o Leoleo Mamoe e leo ia te I lātou. Lātou te le toi whewhewhe, lātou te le toi matatao fo'i, e le ai so lātou, e le I loa o loo feta lai mai ai Yehova. You know, so if you have lack in your life, it could be a symptom that you're not connected to a pastor. A whai e ise meo tupu I lo soifua, e iei le aunga le nai nā, e ia te oe, e mafua mai, o lo le fiso o tai atu I lau whaifeau po o Leoleo Mamoe. Because if you're in a good church and you're hearing the word, your life is going to multiply and increase and you'll have no lack. A whai na ia te oe le mea nao le lek, o le mafuanga I ke lek ai, e le o pipi ia oe I lau taitai, I lau whaifeau. So let's look at Peter, because Peter was called to be a pastor of the church in Jerusalem. So ela lau tusi e Peteru na Valaauina e whaifeau I le kalesia I Jerusalema. Later he became he was an apostle sent out from Jerusalem, but at first he was just concentrating on the new church in Jerusalem. Mo mua lava na ia whaifeau I le kalesia Jerusalema, muli ane ona whaile o ia ma apostolo ma awina atu o ia. So in John 21, this is after Jesus was resurrected. Amen. Ele Ioane la lu sumaltasi na o mai au na fioa Yesu.
You remember Peter 3 times said, I don't know you, Lord. I don't know you. I don't know you. Amantua ile saunoanga ile tala Peteru le na faive mai out o te leiloa oi o te leiloa oi o te leiloa oi faatolu le lei 3 times he denied the Lord. Amen. faatolu le ona ia faafitia le atua. So Jesus comes to him. Personal ministry. Ona saule o Yesu ia Peteru taito tasi na o ia lava Peteru. Yes, thank you. John 21, verse 15. John 21, verse 15. Yohane lo sumal tasi sfulima fo yupu. It says, when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? And he said to him, yes, Lord, you know I love you. And he said to him, feed my lambs. Fe mai ua uma ona latou ai ona fetalai atu leo o Yesu ia Simona Peteru Simonai le atalii o Iona pe sili mai lou alofa ia te au i o latou nei ua fai mai o ia te ia i oe le alii e ua e silafia o te alofa ia te oe ona fetalai atu leo ia te ia e fafaga ia au tamai mamoe. So the amazing thing about the pastor is he can feed the lambs with the small pieces of the Word of God, the building blocks of the Word of God. O le sila lea mea matangofie le ofisa o le Faifeau e na te whangaina tamai mamoe i mea nini o le upo le atua. He can give them the milk so they can grow. Na te eve i fo ile sua susu ina i mwhai ona tutupu. You know, when I was in Ireland one time, we went to a farm and the farmer asked us, do you want to feed the lambs? Na mato iai ai alani le staimi ona mato wola ia le fam. I said, Ile fam ona fai mai la ia le fama. Pe mato te mana o e afo e whanga ia mamoe. I said, yes. I would love to. So they gave us a bottle. It was bigger than this. It was probably like this tall, this big bottle. Ia whadle io te mana oi ona lato o mai le ia te o le fangu e mia I lunga le fangu. And it had the food for the baby sheep, the lambs. O ia ila te tonu le mea ai mo mamoe la ai tipo tamai mamoe. And so we went into the pen where all the baby lambs were, and we put the bottle between the railing of the fence. We put the bottle in. Ia na mato wole le mea lo ia pa mamoe I le vai la au la le pa ia na mato tu le ole fangu le anga I le vai pa le. And the lambs they were pulling that bottle. They were just pulling. They were so hungry they couldn't get enough. Ia ava ai le to mai mamoe wo mai wo koso aku fangu le mta fai koso atu mtu ai fia ai la. Like we were holding on to the bottle, okay, because they were so hungry. And that's the lambs in your church, Pastor, are very hungry. They want more. They want to grow. But they need food that they can digest. They don't need meat and heavy things. They need food they can digest. Ia la tau te mana o mia le tu ainga mea ai mwhai la tau ona whaamaluina. La tau te le mana o mia ia isi mea ai fo inga e pe o mea anu. Ai mana o mia la tau mea ai tau na whaamaluina ngo fie. And don't worry that it's too simple. They need the simple truths. Amen. Ua pole fua pe a whai ngō fie wa o mea nau tal tonu le mana o mia I la tau o mea whai ngō fie. Let's go to John 21 again, verse 16. And Jesus said to Peter a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? And he said, Lord, you know that I love you. And he said to him, tend my flock or tend my sheep, take care of my sheep. Ele foi upo sumole ono toi fetala yatu fa alua o ia te ia Simonai le atali o Iona pe te alofa mai ia te au o fai mai o ia te ia io le ali o e silafia o te alofa ia te oi ona fetala yatu le o ia te ia Leoleo a Mamoe. So this is a little different. He's saying take care of them, be interested in them. Ai ese la le winga le
O le tala ole winga o le tala le o lo whapea mai Yesu ia Peteru. Ia awai atu ia i lātou fo ilea. Ia leoleoina ia whamawhanawhanaina i lātou. Represent me to them. Represent who I am to them. Le whemai tala Yesu ia Peteru ia liali atu fōlinga o au ia te oe ia te i lātou. Amen. Verse 17, he said to Peter a third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said a third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said to him, feed my sheep. Il fai upula e suma fitu lo vape mai u feta laifa atolu atu o ia te ia. Simonae le atali o Iona. Pe te alofa mai ia te au. Ua ti ngā Peteru. Awa ua ia feta laifa atolu ia te ia. Pe te alofa mai te au. Ua fai mai o ia te ia. Lea li ie. Ua e sila fia me uma lava. Ua e sila fia. Ua lofa lava ia te oi. Nga feta lai atu leo Yesu ia te ia. Ia e fafanga ia o Mamoe. Some people they wonder, how do you feed people spiritually? O istangata e mafau pe feo na e fafanga ina tangata faaleanganga. How do you feed? Proverbs chapter 10 verse 21 says the lips of the righteous will feed many. Ia olo oile a fai sili fa pe feo fanga ina. O le fata oto la lea e se fulu lo sumaltasi. Pata oto e se fulu lua sfun maltasi olo fa apea mai foi upu ola ngutu o e ami o tonu e fanga ina ai le totele. So the lips of the righteous feed many. The lips, what you say when you speak the word will feed the people. O tala ale fata oto e sfulu lo sumaltasi ola ngutu o e ami o tonu e fanga ina ai le totele. Lala wingol nan tala o upu e pa uma lo fofonga e fanga ina ai tangata. You could basically say, when you teach the word, you're feeding the people. Pen fai no fa apea atu a o e Aoaoina pe launga ina le upu lo e fanga ina tangata. In Acts chapter 20, verse 32, Paul is writing again speaking again to these pastors in Ephesus. Galuega la e luas fulu fai upu e luas suma lua o lo sau noa I Paulo I Faifeau nei Efeso. And it says, now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all who are sanctified. Galuega e luas fulu fai upu e tolu suma lua fa sa atu. Galuega e luas fulu fai upu e tolu suma lua o lo sau noa I Paulo I Faifeau nei fa apea fai upu e tolu suma lua o le nei le au soe o tuina atu ia te o tou I le atua ma le upu o lo na alofa tu noa o le na te mawhaia o na tia e ia te o tou mo foa I atu ia te o tou le tofi faatasi ma I lātou uma lava e ua whapa ia ina. Here the Bible or the word of God is called the word of grace. Le upu le nei o le upu o le atua po le tuspa ia e whaingoina o le upu o le alofa tu noa. Grace is what God freely gives us. It's God's riches at Christ's expense. Alofa tu noa o le mea le nei ua tu uina mai fua po le mea ua tu fua ina mai e le atua mo I tātou. So when you preach grace, you're telling people what God has done for them. A e launga ina la le alofa tu noa ua e launga I tangata le mea na whaia e le atua mo I lātou. These are all free gifts. You don't earn them, you don't deserve them. Te le tongi ina se tau, tātou te ele te tau mo I tātou ai ua foa I fua ina mai mo I tātou. Yes, salvation is grace, healing is grace, prosperity is grace. O le whaalatanga o le alofa tu noa, o le whaamalolonga o le alofa tu noa, o le ola manuia po le tamau ainga o le alofa tu noa foi. But that's one side of the coin. We have to look at both sides of the coin. One side is the grace, but then we need to preach faith. O le sila pito o le siliva, o le alofa tu noa. Ai mana o mia fo I leisi pito, tātou te mana o mia leisi pito, o leisi la pito, o le whaatua tua. Amen. So the other side of the coin is faith.
faith is how you take hold of grace. How do you take hold of salvation and healing and prosperity? O le sila I tu ole tupe o le whaatuatua. Ai se alanga tātou te mana o mia le whaatuatua tātou te maua ina ai le alofa tu noa lea. O le alofa tu noa le mea ua fua I fua ina mai. A o le whaatuatua o le mea tātou te talia ina ai le alofa tu noa. O le whaatuatua talia ina ai lo wha amalolonga. O le whaatuatua talia ina ai lo tamau ainga. O le whaatuatua fo I talia ina ai lo manuia. Amen. In Romans 10, the Bible is called the word of faith. Ile Romala se fulu lo whaingoina I el tuspa ia o le upu o le whaatuatua. It says in verse 8, it says, the word is near to you, even in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. A ole whaiupo e walu. A ole ua whai mai ai, ua lata ia te oe le upu. Oi lo ngutu ma lo loto, o le upu leo le whaatuatua, o mātou o tā lai atu ai. Amen. You know, so what do we do as pastors? We teach the word of grace and we teach the word of faith. O le ala mea I tātou whaifeau e whai, tātou mea ne e lua e whai, tātou te aoaoina le upu o le alofa tunoa, le ngata fo I lea tātou te aoaoina le upu o le whaatuatua. Amen. Amen. And just like Paul, you know, Paul was a word of faith preacher. Amen. Peila o Paulo wa ia o le whaila unga o le upu o le whaatuatua. Amen. After Brother Hagin died, Brother Hagin had a best friend. Ina ua maliu ia para hei kene iai lana na wo. So when they were both about 85 years old, I think Doc was a little bit older than Brother Hagin. Ia e matua la ititia tuala le lana wo le ia para hei. And so Brother Hagin turned to him one day and said, Doc, wherever you go, preach faith. Ona whai atu leo para hei kene lan tama lea. So se me te alu iai. La unga le whaatuatua. Because if you don't preach faith, then it will be lost to the next generation. The next generation won't know about faith. Whai mai a wā e la unga ina le whaatuatua. O le ale I loa le whaatuatua. I le sia unga tupulanga. There was, after Brother Hagin died, Doc Horton came to our church to preach. Ina ua maliula para hei kene. Ona sauleo lana wo I le mātou loto e la unga ai. And so it was my job to pick him up at the airport, take him to his hotel, bring him to the church. Yo la unga luenga la piki mai o ia mai malava lele ave le hotel ia ma moli loto. And so he told me this story. He said, you know, I feel like I'm supposed to preach faith everywhere I go now. Pe mai lan tala ia te au ke loi. O e se al mea wo o ia hau pe fōlinga mai so se mea o te alu ai o le au launga ina le whaatuatua. And as he was saying that, I thought I saw something in my spirit. A o ia sau no mai la ia te au mea na ui loa se mea I le anganga. I saw that like Brother Hagin had preached faith for almost 70 years. Toi titi a fitu se fulu tau sanga o la unga ina e para heiken le whaatuatua. And now he was passing the baton to me and the next generation. A lea pe fōlinga mai wo ia pasia mai ia te au le fua mo le sia unga tupulanga. And he was saying, everywhere you go, preach faith, but teach people how to receive from God. Ma ia whaapea mai ia te au so se mea te alua I la unga le whaatuatua ma o a o tangata pe whaape whea na lato talia mai le atua. So a divine diet, a spiritual diet, a divine spiritual diet is word of faith and word of grace. O le mea ai whaaleanganga pāleni, o le mea ai whaaleanganga pāleni, e mwhai ona o whaapea atu, o le upu o le whaatuatua, ma le upu o le alofa tu noa. Amen. Amen. So the pastor's job, you know, again, is primarily feeding, but also the pastor is a leader of the sheep. O le whaife aula malana matawhai oi, e le ngata e whawhanga, a o ia fo'i o le taitai o le o Mamoe. You know, the Bible says in Psalm 100 verse 3 that we all are sheep of God's pasture. O tātou o Mamoe o le vau mua le atua. Salamo se lau foi upo e tolu. Salamo se lau. You know, John chapter 10 tells us to learn the voice of our shepherd. You know, learn to hear his voice. Amen. Salamo se lau foi upo e tolu fa apea I o tou I loa o Iova o ia lava le atua. O ia na whai ia
ia i tātou, ua whai i tātou mona o lona nuu i tātou, o le lafu Mamoe ua whangaina. E whangaina i tātou e le atua. A o le Ioane fo i e se fulu, o lo whai mai e ia le atua i tātou langona ina le Leoleo Mamoe. You know, Psalm chapter 100 and verse 3, it says, "Know that the Lord, He is God. It is He who made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture." Ele nā whai mai tu whai tau ina atu, ia o tau I loa o Iova o ia lava le atua, o ia na whaia I tātou, o whai I tātou mona, o lona nuu I tātou, o le lafu Mamoe ua ia whangaina. You know, so all of us are under Jesus, but Jesus puts us individually under shepherds, or under, I call them under shepherds. O tātou umalama o lo I lalo o ta inga Yesu. A o Yesu, ua ia vaevaina I tātou, ma tuu I tātou I lalo o Leoleo Mamoe ta I toa tasi. Mea nai ta uina I tātou I le upu ingilisi ngā o tātou under shepherds. Po I tātou fo I o Mamoe, o Leoleo Mamoe I lalo o leisi fo I Leoleonga. So we all, like as a pastor, we have to listen to the chief shepherd. Let's look at Hebrews 13:20. So e lalau tusi le perisuma le tolu luas fulu. O I tātou o Faifeau, o I tātou o Leoleo Mamoe, e tātou te whaalongolongo I le taʻitaʻiga a le Leoleo Mamoe sili. So remember, Pastor, you know, you might think you're the big boss of your church, but you're reporting to the chief shepherd. Awana I ngalo le mea nei, e le o I tātou o taʻitaʻi o le galuega le atua, o le tātou galuega e whai, tātou o taʻi le ia te ia o le taʻitaʻi sili, o ia o le Leoleo Mamoe sili. And you should be listening to your shepherd to find out what he wants you to do for his sheep. E tae mana o mia foi lo tātou langona ina o lona saunoa mai le Leoleo Mamoe sili, ina ia mwhai ona tātou maua le whiau a wale whangaina o ana Mamoe. Because they're not your sheep, they're his sheep. A waile o ni Mamoe a tātou o Mamoe a Yesu. And if he wants to take some of your sheep out of your church and put them in someone else's church, and you need to let him do that. Ia I whala le taimi e mana o Yesu e ave e se mai si Mamoe e ave I si Mamoe o le lafu e ave I lisi fo I mea o lo ia I lisi lafu. Amen. I know it's hard when some of the sheep leave. We don't know if God led them or they led themselves. Amen. E ia la le taimi o te langona e whainga tālawa mona I Leoleo Mamoe I leo ese a Mamoe, wa o lesi taimi e taʻitaʻi e le atua Mamoe o ese, ia o lesi taimi e alua le Mamoe ia. But we have to trust the Lord. We have to say, Lord, they're your sheep. Help them find their way. Amen. Ai mana o mion tātou tali tonuina le atua, ma tātou whaapea atu le atua, o au Mamoe nei, sosoani I lātou e whaatonuina o lātou wala. So in Hebrews chapter 13, verse 20, let's look at that. E peru la suma tolu los fulu fa yupu. Amen. Hebrews chapter 13, verse 20, it says, "And may the God of peace, who brought up the Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the eternal covenant." O lo whaapea mai, a o le atua e ona le manuia, o le na toe whaatuina mai na ye ua oti le Leoleo Mamoe sili, o lo tātou a lii o Yesu, ona o le toto o le whiangainga e whaavavau. Amen. Amen. Verse 21, "Make you complete in every good work, to do his will, working in you that which is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen." Mai ia whaato ina o tau e ia I galuenga lei uma, ina ia o tau whaia lona finangalo, ia galue o ia I tonu ia te o tau, le mea e maalie I ona luma, ono Yesu Keriso, ia te ia le vi inga e whaavavau lava, amen. Amen. So as you're leading the sheep, okay, we're not beating the sheep to get them to follow us. We're leading them and expecting them to follow. O le taʻitaʻina la o le Mamoe, tātou te le a whasia Mamoe ina ia mulimuli, ai tātou te taʻitaʻina o I lātou ina ia mawhai ona o lātou mulimuli. The Holy Spirit doesn't force people. Amen. E le whaatau ana wina e le angang pa ia tangata.
Even if they make mistakes, the Holy Spirit will not force them. He'll just show them the way. That's it. Ele tusa lava pe fai e tangata mea whaale tonu, ele mawhai ai ele ngang paia ona fosia tangata. Na te taita ina lava, pau lava ngāla na ngā luenga o taita. Okay, this will be our last passage for today. This will be 1 Peter chapter 5, or for this hour, sorry. Ia le tātou maumuli lea mo le aso le nei, o le mōmua pe te rue lima, o We'll i pick- o le reitu lal nei. Yeah, 1 Peter 5, we're going to look at verses 1 through 4. Ia, mōmua pe te rue lima, whai mōmua e o le lima, le o le wha. It says, "The elders who are among you I exhort. I am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ and the glory to be revealed." O te ai o iatu i toi ina o iati o tau, o au fo'i o le toi ina, ma le moli mau I ti ngā o Keriso, ma le ua tō fusia whaatasi le manuia, o le a whaalia mai. Ia, So tomorrow we're going to look at the word elder and see how that helps us understand the role of a pastor. o tai aula, o le a tātou o I le upu audra le whapalangi, po le upu toi ina whamtala ina le whaasamoa. Ma tātou wawa aia I loi ma tāwha I oi, po ti ute o le whaife au. I keep saying tomorrow, but I mean next hour. Amen. So, Oi, olo o whai atu lava tai au, a le winga o le tala taun whai atu, o le si tātou I tū la muli pātou I taliu mai. amen. And verse 2, it says that a pastor, here's Peter as a fellow pastor saying, "Shepherd the flock of God, which is among you." Tala Peteru. Fe mai ia o tau leo I le lafu mā moea le atua o iate o tau. Acting or serving as an overseer. See, all of these words are being used about the pastor, elder, pastor, overseer. O lo whaonga ina I le upu lea o le whaife au, o le toi ina, o le Leoleo Mamoe po le tangata e wawa aia. A shepherd, not by constraint, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. Mai ia o tausi ma le loto, ai leo le whaataua na wina. Amen. Verse 3, it says, "Don't be lording over those entrusted to you. Don't be heavy-handed, but be examples to them. Don't be masters to them, but be examples to them." Pe mai au fo ina I whaapei o e whao ma wha ma lo I le tofi o le atua. Ai ia whai o tau ma wha o ao I le lafu mā moe. Fe mai ia whai tātou ma wha taita inga. Don't beat the sheep, lead the sheep. Verse 4, "When the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away." Te mai le whai upu e wha lo whaapea mai. Pe a whaali mai fo'i. Le Leoleo Mamoe sirisili, e maua e o tau le pale pula e le mawai lava. Amen. So, Amen. you know, we're just getting going good on pastor, but we want to give you a break, and then we'll come back and we'll finish up the characteristics of pastor, and we'll move on to the office of teacher. Ia, le a tātou toe, ta liu mai pe a mai, a tātou malolonga. E tātou I tū la muli o le a tātou wha uma I winga, o le whaife au, ia ona tātou se e rola, ia le I le official whai a onga. A lo lava le a onga le nei aso.